Wasya wa Muimi. Watinda ata museisya wa Mutongo TV niwe kwati wakwa muthenya waku wi wa kwaila na wa kwendese nye muthenya wakwa wi wa kwaila na indi ni abikeleza ya kuthimu ndani tunene na Muimi nita Steven Mwema nina ukethia na no thoche kidunguni kicha Wasya wa Muimi pala twitha tujima sindu siki pathukanio na indi muthenyani wa umuthi ninathoka ukamba wa Kisayani ila county ya Makueni pala tuthiba bandu beta wakasamini tukaime Spinach na indi twithane na Muimi atueleze Spinach tutona kuimata kwatena na kuma oyu mpaka muthia Uimi wa Spinach wambiende. Uimi wa Spinach ni na miaka zaidi ya 3 onde ma Spinach. Na yue kilacha tumia uka uimi wa Spinach necha. Uimi wa Spinach ndwambe Spinach pinda yena bu no na tuo mondani lakini yonekete na demand ende ye pindane je no ni andu mazidio no ndutene wethi yao utona ono ta mundu kwenda ta kilo kimwe kana Spinach utasia 20 lakini usi athiongelekete na isiana ethi akweli Spinach ne yekie bata na bangi mena bata na mama nete bata wayo na tani athika wemini wa Spinach ko Muimi ayema no peo mano ma kwamba research kaisa ndokana ne menda mu meosuka na ne mawisa no mbakosi sikendo chu ando mamena pata nacho nikana wethi chweke tona kutabia na ile kuima chao na ile kuima kiasi kianata sabale yaku ya Uimi wa Spinach yuko kwa kupi ili hata kuma kwambia ambaka balopikite undwambe nambia Uimi wa Spinach ndia elewa kana Spinach kana ni momea wipata muno nondo wethi niona ndia swani aka nandu matono sienda muno ila na ndie yoni mite naona siona bata yuna nongeleka kuima injapokuwa pumwambelelio ne bayo ila challenges nondo akolea komana ni mathina mawala makwata Spinach isindu cia muthemba su juwethia ndikuya yeili kabyo lakini juni endela na manio po wasyo nesa juwethia juni ne sipata wa Spinach na mostila nakuya maende na kusienda hiyo ndo ingine mai maoke setha Uimi wambe kila Uimi bune kinini mba kila wikite ko wechunda komana na chonde na Uimi wa kwa ninga lekoni akwaja animia Uimi wa Spinach icha kwa ina atongie hiyo Spinach tweka uthine kai kana singi Spinach siengi kendo kiwendo ka wa mbeu ukoka sieka pakitini kanoka mukebeni kwa na size ya mbeu la wawa ukoka ende yuka sobya kebuyo nikana wese ende okubandithia Spinach yaku na you ndono kuepinda yana tanja siyo na kwataka experience ndono mana naleta kuambia bwa no kana bwa no nota tumia katwana kana ipinda yana Uimi wa mboka ta Spinach tai netegemea undu we mwene wenda kwithiwa wa manda umani no ndo kwenda kwika na biashara no manda umani no manio wo manda kwa andu angimene experience kwa mfano na kupanga kuima Spinach no eleo kulio ithi kuwandukane mbe we fail na be mundu ngito no banga no kwenda kuima Spinach na yokilate ikwa Muimi yutako gine na miaka esundema atuko ngulio shauri ngulia na ilo banda mbe wiba na ile kwikata kwa wetegemea na we mwene ndu wenenganite Uimine no ndu wenenganite kumanda umani kula woneka na yupe pe aimia moto no thio mukulia uketha no wo to anze ibwa nundu na kende kwenda competition yusi asicha uithio kulia mundu siaje mundu bwa nada usiasia mundu kendo chambe we mwene aile kwitho munana waku abakubi na wese ndako balocha number 2 wesi okothio mane already wailo thio mukulia already we mwene aimite ukethia no tono kuya kwa mfano yumbe we numbandite nembe una nona yuni ni wa utabia na yuni wa miono ndo yekire no tono thio wa Muimi ungu kathio kethia bandite mbe una ukethia ina yo bandite su ukeko ila comparison siaku ombale na kutuika no yo tegemea ndo masubite lakini ndwele o kumana tofauti na ndwele o manele tona ikanesa kwilengi kwa uno no manda umani wenda ndukakwe binde asa na ndugethi wo balukane maneno mbewe no tuimetwa kibuyoni ka tuipanda direct mbewe no ndwe banda direct wetwa kibuyoni otukapuye kibuyo ki tuamba kuenza kana tuamba kwikata kibuyo nondo ni nasari ni bandu balo so besia tobelo twa kupuye bu wailo benza nesa muno pio no yo wa mabalika muthanga kuka ebitha nesa we prepare kibuyo chu na etha no batoneka we manda bo yekia
wa mina kwekia bo swende withokoania neza na muthango ucu no itema ndio laini ciaku no ipuye ilambe unesa na ndio inyithia okay kuwe twa katika nursery we ambo sobia nursery ni kana ndi wiso kweka transplanting na iba nursery ni twetela kwa ibinda yanata maana sarini spinach ndi kala muno nondo no mumeo direct na wa mino kumea by the way wokuota metheno oina itano ya thimu no na oimea then you amino kumea kuosu mwa itatu wa thimu no wethi acio already okubandithia na yikwa tutabie uno tutono sobe kibuyo kito ukesethia no kaoko wata mbeu cia nusu kilo kana kwota kilo wasito ndo banda eko mwe kana eka ile na yoka kabelo wesethia buki buyo nene kana ngeka wesethia yu ona ndo so banda nusu abala uibange to banda kibuyo kiwa mino buya nondo ne kibuyo na mbeu na ne yokwenda bande no mbaka ukisubia neso ndo batoneka mbendwa mboso besia nesa abandu na wekia mbolea nikana wesethia at least mumeo kamumea kauke kendo keuya na wa katunza nesa yune wailete kusisia ingi bado kakasuania ukakasie ya mo alama kwata memeaje kibuyoni you know tutwayo baini ndine katewa mawo alama tona kwata spinach itwe kibuyoni pe mawo me ibathukanganyo ndo mwe beto medudu yani kibuyo kisubia na kila kama dudu konde kama themba no na to mulu tulato mulu twa tito mutu to mando makwata nditema peto mutu asipina peto mutu twa mundani toto no tukukunda kiwicha chato metetwe kibuyoni haya peto samutungi even ona wanzo byo kebuyo no sio wa mino kebuya pio osandawa kuna buke buyoni ona tutena mbomea yuwetha wanzo ya twendo tangeli nondo za ingeli ne liko wine kinila wekire toimea ikatila lakini yula wako nanda ya kuzuia yuke buyo cha kutwendu twemea neza kwa ukotilwa kwe wazuia sawa no isio gengi wose osienge mawa yuta na tomulu tatutwa sia minomea wa utola wako kwa kebuyo uyeza with at least kebuyo chu akisubia nikana ndo kabwembe yo banda eka no yeza no yeso minukilia kwa banda mbaro ile kana kwe banda twa kutwoya ni wite ai minge maya sinya ni bandete spinach ngabuye kibuyoni ne ko mabakuye yombe ikala kito no tuma kiendo chukethe wane otacho kiendo chu osno wau osno wau laweta wanda mbing off wosu kwata kibuyo wesirwa kikamba waweta momia ndezende yu waweta mukuza ondo kaweta we lakini yo ugethia kikuye yu ko gethia ikalaine kamata kwa mfene ko komie otakwota yako ilengi utethia next year komie nekito na kuomo okikathelo chonde na yote isi ya dumping off ndo kuna ndawa ile iso ya you whether nenda wa mitutu kana ni ya muthanga ndawe swe ni ndawa kuna na yo nilikapu kwa ekango no tiongo nengo example ya ndawa kwa mfano yuko so ndawa ta pe mo tomato ridomil no example to no ko sandawa isuka kuna no ndo isio nesie ya dumping off isuka za kwethia yuko kumaku ne kwasiwa lakini bandu ba wetela yese wese kuona yoyoma kesi one kokona tene aya ku prepare embe still ukameso bya nesa no yekia embe wendawa utenamba onete ne some ogethia already wabwya yene ndawa okopenda wobula na sene wethene wazuya owa wesu dumping off paki buyone twekale bindana tatoithi mundani kibuyone ndwe kala muno spinach metheno o 25 26 30 mweso ni yani no ne 30 ona ikuanza kutwa sio o 25 days spinach with ai sawa kuma twakata kuma twa banda kuma wa mekia pake buyone wa mengithia sio wambe na yuki buyo twingithia mala tukakela methena na twingithia kibuyo kibuyo bake tena mbome yu amino kukesa upya mutheno la wambe ikia kiguo kinge pio ono batoneka nika nele batoneka methenela yatiye hoteli withie ndwe kingithia ingi yuba uye oneke siimbi abu siambie kwenda ome abu na mutheno yo wakana ndo ngwesi kwenda ome labda ime mutheno su kana next day utuka jungithie yu ende yuki wenge kinge cha kuitonithia komea mitukineza
Yo utoka you next uka withie ni meye ende wambe ende kupetanganya kisiako kwa uyuke bweyo kekuye bindo taje na yu mpaka ikame yu spinach jamino ame pe mungithilie ni kenda wisethia ndunatilanga no twitha twini twamino ame pe mungithilie waile tongithie ni kenda witha ndunatilanga tu memea nondu twinamba kwata vina ketha ibatoneka na yo niguo wailongithia pensio cia kongithia tofauti kwi munyoro kutumia ila peka mukepe ko ngithia ketha ana kindu kitonange maima bambe kilie kisungi chua cia utensa tambua isnonse ya haya nutona kwitha labda nutona ngithilia through ne kila waki otamune ugesia uketia bagulu ukethia kitheo nesa isnonse ya then peonse yenge ila laini utemete ukethia sobetie kibwe ki flat no ithia ba mwisone pe bandu wita kewu taima yu pupu etete ukethia yu kikite kuthimbola kikatine mwiso na kiyanga kiyala laba ukibweyoni lakini wetha ndo ngithilia kuyo lakini ndo ngithilia lo na ndo ngithia wete yu na kibu kinge eitho tumie ki wethia cha palana kika wethia kibikande neta kikite kuatambua na yu kungi wingithia kibuyo yu twenena tu yoloa spinach isu nini no sio kungithia matu makapikio ni kiu pe ni matona ku affectiwa nondo wa kupikio ni kiu direct wingithia ukola kwete yu kila githoku ni wiki kiwe wethia chauswa kibweyoni no to sino no bwe okeza wethia tita ketete kiwe neza ila kula ko drain kiwe you know mbaga weza wethia yukithoku ni kungithia wethia keki wone ndi na kitindiere lakini okola kwekia o bayo lo kwete yu kijondo so long as niwe wena kalaka nini kauzo yesegithia kite kwatha imo kwa wingi ko yu wetikisi u direct kituma kweta ulo wa mbebo kana kino cha muthembozo o mbebo ndieta we kwetia kiwo pe mawo pe mindo pe masa yani pe masa ma muthana la wale tongithia kibuyo either muthana ya we yo kana kwacha isa ile sio ngithia kibuyo yi ni kwacha kana weyo kitumi ningiva maweyo wangithia kwacha suye toka kuwatha wethia kibweyo kikiguonesa kwa uyela suye ete affect ula mumea aya wangithia maweyo kimeuchuke ni usane sambola nondo ni kuthitu na kigwechuke yose tweni suwa muno kwa ukigala kiguonene sambaka kukache ogiokia ni na suye esa kwatho wethia mumea suni muyani nesa ko ila wangithia iya weyo matwa suye se ni makikwatwa ni kigu na makomona mena kigu maisa kwa affect kigu chu kawaida keto yewete ya kigu chokitheo abunde kwa withia ano imwe na kwa kithiomo kengi ti kethuku kigu kigu na mumea ti kethuku kithuka chainge ba wethia kitindiete na ni kenda musia cia manekana kwema kwa sukwa spinach ni kusio ni wisi kindu kitona kuwa na spinach kindu cha kuwa na spinach yuwa wanacho spinach kana no uwe na tamboka iyo spinach yu ne na ilo kwa yuko demand ya spinach kana pata wa spinach yemongeleku undu wambe yu alate ko miondane netumanite already kuyando momenda akumenya nthi ugethia we nutona gwitha no nde nambo kengi wenda gwisanisia kwa ugo na kuyando mameu aje nthi usuno ndomwe aya spinach ino ila wamekia mboka nengi labda skuma labda obala bangi wekia ni imboga ni se ubanga okethia ni tajetha yimbololo kindu cha muthemboso nesa wana kopisi kwa une no pulana cia mboga mbingi no kwikia kopisi ni aya spinach no ona no kuuga ni kuuga asindu mbingi anyway na spinach no yana nama kabisa kwanza yulika na apyo iwe vune katikati na ni mubya munondo kwenda kunana naito yolo Uimi wa spinach muzi ise ne wende no kwata umani mwingi byolo wa spinach onolote se ndo tonda kwa spinach ni wende na komana na ndi mwenda musesia ne mubya munondo wa kwenda kusese kilungu ki cha Wasya wa Muimi ndine wakamemeka kama bisa kala okendete ka Mutongo TV nyine to Steven Mwema twambothi mwabai ni itina wabindete yaza tusiokethe twethiane Wasya wa Muimi.